Nhar il-ħamis li ġej il-Kumitat Parlamentari tal-Istandard se jiddiskuti r-rapport dwar l-allegazzjonijiet serji li saru fil-konfront tal-eks Ministru Laburista Michael Farrugia. L-ilment oriġinali quddiem il-Kummissarju tal-Istandards kien sar mill-Professur Arnold Cassola wara li Michael Farrugia kien ordan l-awtorità tal-ippjanar sabiex tapprova l-proġett tat-torrijiet fl-Imrieħel fl-istess ġurnata li Michael Farrugia kellu laqa man-negozjant Jorgen Fenech f'Kastilja. Cassola qed jgħid li l-eks Ministru Michael Farrugia li għadu deputat tal-Labor allegatament gideb 4 darbiet. L-ewwel okkażjoni meta Farrugia qal bl-aktar mod apert lil ġurnalisti li ma kellux laqa ma' Jorgen Fenech f'Kastilja u meta affaċċjat bil-lista li turi li verament kellu laqa ma' Fenech u kien biddel id-diska u qal li kellu laqa iżda fl-ebda ħin ma ġie diskuss il-proġett tat-torrijiet fl-Imrieħel. Allegatament id-deputat Laburista gideb ukoll meta qal li kienet id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni li ħadd deċiżjoni dwar it-torrijiet tal-Imrieħel. Dan meta fid-dokument imkien ma semmiet il-proposta li t-torrijiet jinbnew l-Imrieħel. Barra minn hekk Michael Farrugia qed ikun akkużat li gideb meta qal ma kellux aċċess għad-dokumentazzjoni dwar il-konsultazzjoni pubblika rigward il-high rises meta dan id-dokument huwa faċilment aċċessibbli. Issa kollox se joħroġ fil-beraħ nhar il-ħamis li ġej meta jitlaq għall-Kumitat Parlamentari tal-Istandards fejn fisem il-Partit Nazzjonalista se jkun hemm id-deputati Ryan Kallus kif ukoll Mark Anthony Sammut.